Ja sam Mak Kamenica, zamjenik direktora USAID-ovog projekta investiranja u sektor energije. Danas ćemo, pored prezentacije čitavog projekta, fokusirati se na obligacione šeme za energetsku efikasnost. To je jedan veliki financijski mehanizam koji USAID pokušava implementirati zajedno sa domaćim partnerima u Bosni i Hercegovini, koji bi pomogao u stvari stanovništvu i građanima Bosne i Hercegovine da dođu do sredstava za implementaciju mjera energetske efikasnosti. USAID je u prethodnom periodu radio kroz pilot projekte, međutim sada pokušavamo sistemski to polje urediti tako da postoje održivi financijski mehanizmi koji se ne baziraju na donatorskim sredstvima, već na domaćim sredstvima kako bi se u velikoj mjeri implementirale mjere energetske efikasnosti. Dakle, USAID je uradio nekih 17 pilot projekata širom Bosne i Hercegovine zajedno sa i drugim međunarodnim organizacijama i domaćim partnerima. To je pokazalo naravno veliki potencijal, dakle svi projekti su bili uspješni, pokazali u stvari na domaćim primjerima da je moguće kroz ulaganje u energetsku efikasnost i smanjiti potrošnju energije i uložiti u sektor zgradarstva i posebno potaći domaću privredu da u većoj mjeri proizvodi materijale i opremu, energetske efikasne materijale i opremu koji može onda biti pokretač nekog ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine. Pa jako je bitno svakako sve informacije prenijeti građanima, tako da mi pokušavamo učestvovati na što više sajamskih manifestacija i drugih stručnih konferencija, a i u medijima, da kažem, prenositi ove informacije građanima, tako da i oni shvate da u stvari ovo se sve radi zbog njih, u stvari na kraju krajeva oni trebaju kroz recimo implementiranje mjera energetske efikasnosti da smanje svoje račune za razne energente i samim tim sebi pomažu prvenstveno onda i društvu u cjelini. Mislim, kada prođete kad se vozite kroz Bosnu i Hercegovinu, onda vidite u kojem smo stanju stvari po pitanju energetske efikasnosti. Dosta ima kuća koje su nedovršene, međutim, to nije samo stvar edukacije, nego i nedostatak financijskih sredstava i upravo ovo što radimo je da probamo pronaći način da to premostimo, u stvari da stvorimo mehanizam finansiranja upravo tih mjera koji mogu koristiti građanima.